ya moroka a ke tšee sebaka se ngwanešo ke go amogele semmušo mo lenaneng la pitšeng tše kgolo ke be ke fihliše madume ka kgorong tša tlou tša baroka ke go bone mokibelo e fela ke tshepa gore wa modimo le badimo ba geno ba ile ba go lota ona mokibelo la wa bošego le maabane mosegare le bošego ba gona le lekgone mosegare le ge ke tseba gore ka mo go lena ka moe a gone nako ya go khutša ka mo di dula di theogetše ka baka la gore tumo ya lena ke go bona batho ba fola malwetši batho ba kgona go boela meberekong ba bereke le bana ba bona ba kgona go boela meberekong ba bereke le batswadi ba bona ba be le maroko ka gae jale ke nna wena moroka ke ya goroga ngwanešo ka fao go wena ka fawe ke go fa thapotše gore o tamiše motheeletši o tamiše baledi ba rena o be o ba amogele semmušo prof ya ke therešo malome ka kapa madume re a amogela a mabotse a go tšwa ka kua ga maubane ke leboga kudu malome ka kapa nnete mokibelo re be re le dikošeng re bina ka kua bomoeding pe a lapele ruri o no re ga a fetša go lapa o no gapeletša go emelela ka nne wa go bona a mang mabaka nnete re tlile gona ke ya a ke dumediše batheeletši balatedi ba rena mokibelo re be re bina ka kua ba re ke speed band ya ka sontaga be re le ka mo mokibelo be re le ka kua speed band ya ka kua malome ka kapa o na le balatedi ba bantšhi ge ke fihla ka kua ba re monna moroka maubane o kae ke re banna maubane gape o ile o swarana le e meng ya merero ka thukwela no mane e reng bola dipitšeng tše kgolo lefele le re fa sebakanyana sa go no founa ke re yano go raya gore ba re gopotse le bo mahlangu mobane ke re no ga e re tla phethagatša ka mokgoo ya no ga gone molato felo malome ka kapa magoši a rena re a tama go ya ka kgatima ga gešo mangaka borena ba dikereke ka moka re a le dumediša re na le balli ba rena ke baka mo ba gešo re a le tama le kae batswadi baka Siyaphila ninjani? siyaphila re gona ke baga mang Ke ba ka Mathebula. o ka mola re a khuluma ka mo re a bolela Ngiyakhuluma ngiyabulabula. o ya bulabula ba ka mathibela Mathebula. mathebula ka leina ke mang Esther Mathebula. ke tse ka Setsonga ge ke re ka leina ke mang ke reng Mere vito ra Ngwengwe man. ke etelele kudu nko e le yona gannyana gannyana o re ba reng mama Vito ra Ngwengwe man. meto ra eno mane Vito ra Ngwena. o meto ra ngwena Vito ra Ngwena. o vito ra ngwena o vito ra ngwena a re tlo ithuta lekgono a re tlo ithuta lekgono abuti ka mo ke mang ke Tšabo Mathebula ke Tšabo alright ya malome ka kapa šue o tla lefa melao ya kgašo ga ke tsebe gore o tla itšea ka Setsonga goba wa jale e tla ba mathata jale ke e goga ka Sepedi moroka gape bjale re tla sega ke batheeletši ka thoma ena eo ya gore o tletle ore vito ra ngwena e tla ba mathata re a leboga motheeletši wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM e fela re tla dithuta gannyane gannyane re tla dithuta gannyane magagešo ke maleme a ba bangwe ba bana ba ga borena bao e lego gore ba re theeletša bošego le mosegare wa re tlo dithuta nna ebile ke rata gore ke botšiše ge nka no botša potšo mo moyeng a o bona di-inbox di tsena di bolela gore wa yeo ba re jwale ga go ne molato motheeletši wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 IFM batswadi ba rena ka fawe ba ga Mathebula melao ya radio re kgopela gore difounu di beng silent ba gešo ka baka la gore difounu di a disturba mokgwa tšona sa bobedi re se ke ra bitša maina a dingaka a dikereke le baporofeta mo moyeng re se ke ra bitša batho ka maina ge e ka ba mohlomongwe e sa lela ya ngakeng e no ba gore awa
re ile ra ya ngakeng tsoko kae ke mo ka ra hwetša jwale ra ya kerekeng tsoko kae ra hwetša jwale ra ya moporofeteng tsoko kae ra hwetša jwale ke moka se sengwe gape ba gešo ge go ka fihla mo e leng gore re swanetše re ngangišaneng ga re tsenane ka ganong re a theeletšana ra hlomphana ra araba dipotšišo go ya ka mokgwa ba re botšang ka gona. Se sengwe gape nnete tafoleng, go ne dinnete tše dingwe di bohloko, tše dingwe di a baba, tše dingwe di ješa dihlong, tše dingwe di a segiša, tše dingwe di a jwang. Jwale dinnete tšeo ka moka ga tšona re di nyaka mo gore ngaka Moremi a tle a kgone go tseba gore ge a le tseleng a ya gae le ge a robetše o kgopela badimo ba gabo pušo ya mohuta mang ye e leng gore o swanetše a tla le thušeng ka yona. Jwale ge re bolela tše dingwe re sa di bolele re dia mmereko wa gage gore o be boima. Batho ba bangwe ba phentše ba nagana gore moroka ga a tlile mo napile o ka ntompeng mo re a eletšana re a hlahlana. O mongwe a se ka re nkane a se a bona gore mme ola o a tobora o a tsoga, nkane a se a a re ka ntompeng ka mo bagešo mo re batho e no ba gore motho wa moya ke motho wa moya, ka nako nngwe moya o tla mo etela, ka nako nngwe o berekiša tlhaloganyo ya gage ya e fileng ke modimo le badimo ba gabo le tsebo ya neng le yona go hlahla le go eletša batho le go bontšha batho le go ruta batho. Jwale sa mafelelo re se ke ra bitša mahlapa mo moyeng ba gešo polelo re lekeng go e bja gabotse re se ke ra bolela maina a e le gore a tla re ga a fihla tsebeng ya motheletši a fihla a lomela mmagorena Esther Mathebula ke tlo bapala setsopolwana ka fa mmagorena ge ke fetša go bapala setsopolwana se ke moka o nape o re fe mathata a gago o tsene ditabeng e fela gore le rena re tle re kgone go gokwa re kgopela gore Setsonga senke o tšho o eminyana ka sona mohlho mongwe o ka bolela ke kolo ka re le go khuluma wa khuluma o ka no khuluma go khuluma o ka re go tla ba kaonenyana go feta Setsonga ka re go ka bola Setsonga napile re tlo lebellana ka mo kra re sa tsebe rena re tle re go arabe re ka ba re go botšiše re a leboga setsopolwana se sile. Maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se. Motse Community Radio Station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši. Azishe Ngiyanibingelela balaleli emakhaya. Ngibulisa nomalume Kakapo la eMotse, nomalume Mremo. Lo khuluma Esther Mathebule ePhuko. Hayi la nginenkinga malume Kakapo nomalume Mremo. Ekhaya asilali ebusuku. Kunezinto ezihamba phezula, siphelelana ubuthongo, masilele. And then sihlutshwana isicitho, mina nabantwana bami sinesicitho sonke. And then into engihlukumeza kakhulu futhi ngihlukumezwa umntwana ontombazane, yena lo okhona la ngize naye. Lo mntwana uhlutshwa umgogodlo nezinyawo nesinya nedini ifika. And then lesipoko bamfake isipoko, mabamfake isipoko ngiye ngaya naye esontweni la ngisonta khona, bamprofita ukuthi lo mntwana unesipoko. So ngibonile ukuthi kuyiciniso, kusho ukuthi unaso ngoba makalele makavuka ekseni makangikhombisa ngendlela alale ngakhona uyabonakala njengomuntu bekanomuntu wesilisa. So ziningi izinto ezimhluphako, ngahamba naye enyangeni Tsuku, mangifika naye ngithi bayomsiza, vele bamsizile ngibhekile nami. Into engimangazile masibuya la ekhaya estile kusachubeka, mangihamba naye futhi esontweni bayasho ukuthi abangamkhiphi next. So ngiyavuma ukuthi abamkhiphanga kuphumanga next lapha kuye cause makalala makavuka kuyenzeka kade webe kuyenzeka ngakhona futhi. So lo mntwana uyangihlukumeza kakhulu. And then isihlutshwana itokoloshi lapha endlini. Itokoloshi iyamhlupha nami iyangihlupha. Mangilele mangivuka ekseni ngithi ngiyamxoxela ngithi yo izola ngilalanga kahle.
ngibone kwenzakala so. Bengizele umuntu mara umuntu lo ungizela ngomntwana wami le firstborn yami angizanga naye la cause ubhizinyana. So naye athi nami mama bengithi ngisazokutshela kunjalo. And then makunjalo nomntwana womfana i-firstborn yami angikhonanga ukuza naye. Naye uhlutshwa ucubuka irashi la emzimbeni uyazinwaya. Ngiye ngaye ekhemisti ngiyofuna into yokumtshaja umzimba. Ngayithenga ngabuya nayo. Kuyagcobisa, kuyapholanyana but kuyachubeka futhi and naye unenkinga yenyawo, uhlutshwa inyawo. Nalento leyo yerashi. Ziningi izinto ezimhlupha kunenhloko futhi. Naye lo wentombazane vele inhloko ayimshaya right through net manje. Ingcononyana ngoba esontweni baye bamzamanyana so yenzela nentambonyana uyibophile namanje la inhloko. Kungcononyana kwamanje. So lapha ejardini lami akukho ukuthula kakhulu ke. Umntwana okhuluma ngaye uphi? Ukhona yilo nomntwana ngapha. Okay. Abantwana bakhe naye bonke. Abalale ebusuku lo munye lo mkhudlwanyana uyavuka abale makabala ugcina ka5 right through. Abale ungazi ukuthi ubala and uyakhuluma so asimuzwa nokuthi uthini makakhuluma. Bese lo mncane lo monyako uyavuka sebuthongweni alale ahlale. Marulele sigcina simlalise. Mara ukhona ukuvuka ahlale nje mara usebuthongweni ulele. And then nami nginenkinga la ngasehlombe kunento engihambako like ngathi ishongololo kilihogolothi. Ngathi ishongololo iyangihamba. So mangakacaphe nginokukhohlwa ngithintithe ngiba ngathi into engaphandle kanti ihamba ngaphakathi. Bese nginokufikelwa umoya oshisako la emzimbeni namanje njengoba ngihleli mangafika kuyothi ngikhumule ngiyasha thola ngijuluka ukuthi ngathi ngangena emanzini abandako. And then nalo ngize naye lo mntwana naye akalala ebusuku emalangeni umangazini wathi makalele wamemeza wathi yini wabiza mina wathi mama ngavuma ngathi yini saphumela ngaphandle nosesi wakhe sayongena ngale kuye sithi yini uye ngce phezulu kwembhedo waphansi uthi next lithi kunento engibambile mara angikhona ukuyibona. Ngithi manje uzokuye ngce uwe phansi na wathi nokuthi ngiyenke njani angizizwanga. So naye omunye ongihlukumezako nasesikolweni nokulova akalovi but makafika esikolweni ngoba sengeke kaningi bangibiza akangena eklasini akayenzi next aka-attend akayenzi next. Kukhona ukucala uJanuwari abhale kayi1 encwadini until manje njengoba bacala ukubhala namanje ngoba angiyanga ngiyobheka ungathola ukuthi njengoba kubhalwa mhlamba akabhale angazi yena uzazikhulumela ngoba angikhonanga ukuya nami ngiyacindezeleka ngoba izinto zami eziningi. So ezinye izinto or ngikhohliwa angazi inkinga ngikhathazeke kakhulu emoyeni izinto zingenzakalelako ziningi kakhulu. And then Aditle mama aditle di nyaka ka moka je. And then lapha ejardini akwenziwanga next noma masilele sihlutshwana igundwani lihot eliyi1 liyeza lirase libe nomsindo nini liyanyamalala kuthula ukuthi du kuyencenyana 2 days lesi3 liyabuya futhi liyarasa makungavelanga lona kuvela amagadi afika ngene akhale. And then lo mntwana mina lo wentombazane sometimes makalele uyachukha uba namakhaza noma kushisa uthola achukha kabuhlungu. Hochuka ke go shake. Ngithi uyagodola na athi angigodoli ngithi manje why uchukha nje agcina nje kuphelele emoyeni. So konke lokho kuyangilimaza emoyeni. Manje ngize la kumalume kaGapho nomalume Mremu ngizocela ithusho. Ngihlangahlangene konke namatoho wami nginokutoka ebantwini kuvaleke konke akwenzeki next ayikho into eyenzakalako
lo mntwana engimshiyile lo we-firstborn uye otoha kunyana ethaveni. Besithi siza naye so ithaveni le iphakathi nemizi and umnikazi akekho so sibe nokusaba. No, angisho indaba yomuzi ukhulume ngayo. Mani nje ngisho ukuthi wena emzimbeni Emzimbeni ngomzimba wakho u-right na? angise-right. Inkinga yini? Sikhona ukuthi sikuncede. Ngihlutshwa yile nto engifikelako ngomoya oshisako nale nto engikhambako la ehlombe ngaphakathi engingayazi ukuthi yini. Okay, lento le vani ifike ngomoya uchisayo la kuwe. Iyakhuluma or mani nje vani uzomzimba lo uzukuchisa kuphela? Ushisa kuphela. Yeah. Kakhulumi next ushisa kuphela. Uchisa wonke lo mzimba Ushisa wonke mara kakhulukazi ngapha phezulu kusuka la kufikela ngapha. Kusho ukuthi ngisha ngawukuthi awa mangiyi-1 vele ngikhipha isigibho. Mara 1 2 3 iyahamba. Iyahamba. Vani ifike ebusuku or noma sikhathi bani. Noma sikhathi bani namanje njengoba ngihleli. Yeah. Ukudla udla right? Ukudla ngidla right anginankinga. Okay. Nethi nje inkinga yami net mangilele net mayithi 3 o'clock la sekuyadabuka lokudla lokho ngathi sekubuya ngapha phezulu. Mara mase kusile ushaya bo 7 kuyayehla futhi ngiba right. Mawukhamba azange bakutshela ukuthi unama ulcer or una ilokha nje isidliso? Azange bangitshele. Ende kakhulu akukho la ngikhe ngaphuma ngaya khona ngaphandle kwasesontweni. Okay. Okay. Una uneminyaka engaki mama uhlupheka kangaka? Side lesikhathi angeke ngikhumbule nokuyibala. Side soloko kwaba yimi. Yeah. Ene ngoba wena uyatsho ukuthi awunayo impilo lapha ekhaya. Ubaba wasendlini uphi? Hayi anginayo. Wakhamba? Ya washona. Washona. Mara bengingahlali naye umuntu obuya ngaphandle. Wangcwabela kuphi ekhaya kibo? Yeah. Kuphi eMaputo? Okay. So umuzi wakho ula? Yeah, ula ePhoku. So washonela la ePhoku or wakhamba wayokushonela eMaputo? Ushonela eMaputo. So waya ngale eMaputo nawo? Angiyanga. Azange uye funeral ukulokha nje ku funeral yakhe? Angayi ngoba kahle isikole asivumi besimana sihlalisana akakangenzeli next. Akangikhiphela. So unabantwana bangaki naye? Bayi-2. Bayi-2. Ngina 3 abantwana bayi-2. Ubaba labantwana then ubaba lo ukhona mara sisahlala. So ukukhulisa abantwana mama uyi-1 umuntu umfazi kunjani? Ngiyadonsa malume Mrema. Abhlungu. Ngiyadonsa mawungabona lezi zinto ezenzakala angeke uthande ngiyadonsa. Ngabhlungu ngiyadonsa. Ngiyadonsa hayi kancane. Ene ekhaya akunomntwana asebenza? Lo mntwana le firstborn yami uyatoha khona lapha ethaveni mara umama so mara itoho angeke ngithi uyasebenza itohonyana. Okay. Ukhulume ngesipoko. Indaba yalesipoko le uyithole esontweni. Ene angisho abantu nabo mama babaceda ukukutshela ilokha nje isporofito vani bakunikeze mhlambe indayelo ukuthi usebenzisa lapha ekhaya. So indaba le akukho la wena ukhe waphuma nalabantwana ukuthi nithole incedo ngalesipoko lesi? Ngiphumile naye yila nginitshele khona ngithi ngiye naye enyangeni Nsuku. Yeah. Ngathi bayomkhipha. Yeah. So bakuyenzile konke lokho bamgezisa ngibhekile ngeenkukhu. Yeah. Mara masibuya sifike endlini. Hawa azange silale. And lezi zinto eziyenzekako mangabe unomuntu wesilisa still kuyachubeka namanje kuyachubeka. Mara lento le yokuthi makano umuntu wendoda mhlambe lento le ifike awubono awucabanga ukuthi mhlambe iqale ngawo lento le? Ngiyacabanga ngoba kaningi makathi uphethe lokhu nami ngiphethe lokhu. Siyenza into efanako kahle kahle.
ya ngoba angisho isipuku masithumelwa emzini vane sicale ngomama masiceda ngaye siyakhamba siyokuhlupha abantwana iyakhona lento le ukukhulela la wena ohlala khona mayiceda ngaye lo mntwana wakhe izokugcina sebamba abantwana bakhe ya so ithumilwe lapha ekhaya ubaba ukhambile bamngcwabele ngale ekhaya kibo emaphupheni ubaba uyafika ya kuba nokungifikela athini kuwe inkulumo yakhona ngimuzwa ukuthi uthini mara ngiyambona ukuthi uye okay sena malume kakapa ya a re leboge Moroka Magorena ge o šalle o tlo tswa mo Laphoko ga geno original o tswa kae mina kahle kahle ngibuya ngaphandle mara ngifikela eSouth Africa ngimncane kakhulu ngaphandle kae Magorena ngaphandle eMozambique okay and then ngize nobhuti wami nomfazi wakhe so ubhuti wami uye washona ngasala nosikhwiza mara nami yawa omunye uye waya le namunye aya le so ngiziphilela nabantwana bami ngifike ngisasemncane ayikho into engiyaziko ngasemakhaya ziningi izinto ezingibambile zamadlozi ngoba ngumuntu engihlutshwa amadlozi so ngokubona ukuthi mhlambe ithi ngizame ngenye indlela ukuthi ngizinikele esontweni ngizame ukuvula ngesimoya mhlambe lamadlozi kuzoba ngcono because angeke ngikhona ukuwalandelela ngona khona lapho sibiya khona mina angikwazi and umuntu ongize ngaye ulo olele so ngiyazama ngomoya vele ngiphezulu kwawo mara akulungi next uyaphakama uyayehla cause bathi angikakhoni ukulungisa amadlozi and then ukuthi kufanele ngiyenze njani ngalokho angazi so nalapho ngicela isizo ngikho ukuthi ngingayenza njani ukubamba lamadlozi njengoba ngingakwazi madlozi o swere ke a geno a kua Mozambique okay se sengwe gape se be ke nyaka go se botša Magorena ke gore pele o tlo kopana le monna o beng o dula le yena a jwang go tlhokofalla o tlhokofaletše Zimbabwe gore o tlhokofaletše mo gae ba mo tšea a tlhokofetše ugule athathela eSouth Africa wahamba wabuyela la buya khona kusiseZimbabwe kuseMozambique a tlhokofalla Mozambique okay and then before o tlo kopana le yena mathata a dipoko a go tsamaya o ka re o tsamaya ke megokolodi mo mokokotlong setho se o se le mo go wena bentše di le gona goba di thomile go ba gona ge o dula le yena goba o thomile go di experience ga a še a tsamaile awazi ngiqale sekakhambile šetše a tsamaile ya ba gona o thoma go bona dilo tše ka nako e a sa phela go be go sene selo go be go le gabotse bekunganankinga Moroka ge o ekwa ke mmotšiša ka taba ya gore sonke se kusho ukuthi mina mangabe kube kuphumelelile ukuthi angithathe ngabe ngumfazi wesi-3 bekanomfazi wakhe bekanomuzi wakhe ka ekwa Mozambique la iphuku la ithambo wena bo o tlo ba mosadi ya boraro wa mathomo ko kae useMozambique wa bobedi usethambo and then wena bo o tlo ba wa boraro wa a le mola thambo ga ye utlwa ka yena ke wa gona mo kwa gona mo gae a swa dinaga tša ka ntle Moroka baka ko gore ge ke botšiša gore tate ga senke a kgopela kapa go swantšha gore mme a sepele le yena mme o wa bolela gore tate o e boletše mara ka nako ela o be a sa phetše gabotse go ka no be go diagala gore e be e le toro ya gage gore mosadi wo a tla ye Mozambique le yena mara mafelelong o tsamaile a nnoši and then a re tse bore ga a fitlha kua gae ke eng ntwe mohlomongwe a ka beng a e dirile go thatafaletša ba maphelo gore go se ke go a ba le monna o a tlo šalang a teketla le bona ke dumelelana le wena ntate Maubane malome Kakapo wa tseba bophelo bo boima kudu ge re tla ka tabeng ya lehlakore la sedimo kudu mo go nago le basadi ba go latelana Magorena o dutse le tate ba nya go dira mosadi wa boraro mosadi ya tate o mogolo kae Mozambique
o mongwe mo phoko Humble. ga mbone Eh, wena o phoko mm, alright lapa šile leo le agile ene lapa le lengwe le le lengwe ka segaga borena le swanetše le be le badimo gore ba kgone go le šireletša gore ba kgone go tloša tše dimpe ge di tla ka lapeng mm. potšišo ke gore wena lapa la gago medimo ye e leng ka mola lapeng ke ya kae o itsentšhitše jwang o motho wa semoya semoya se nyaka motho wa kwešišo ka lebaka la gore semoya se a kgona gore motho mmele o hlakahlakane semoya se a kgona go hlakahlakantšha dilo tša motho go senyege mebereko a se ka nyaka ke motho kudu ge medimo ya geno e na le pelaelo godimo ga gago Mm. o tlogile o sa le o monnyane o tlile ka mo South Africa o e tšwa ga geno kua Mozambique wa fihla wa golela ka mo wa nyakana le mošomo ka fa wa bo a feleletša e le gore alright mmerekonyana mola le mola wa e kry-a bua le bothata šibo wa ba jwa ka bo wena o tshwenya ke semoya potšišo ke gore badimo ba gago o bolela le bona jwang ba le kae cause motho o mongwe le mongwe o swanetše gore a tsebe tsela ya go bolela le badimo ba gage gone jwale mo e leng gona mama o bitša ka fane ya kae Ngibiza ngesibongo sami sa gabo mamago sa bo papago sakabobaba. papago kwa ka mo Le yena wa kwa Mozambique. okay wena mola o tlogile o le monnyane go tla ka mo o godišitše ke mang Ubhuti wami nosikhwiza sami. be ba le ka mo bona Mm. alright and then ga geno o sa go tseba ka ko o tlogile o ne mengwage mekae ka ko Bengina 6. bone 6 years Mm. wa tla le abuti le sekhwiza sa gago ka Eh. alright and then ka kua o sa go tseba Mm. so a o bone go le bohlokwa gore o ye gae o ye go gata mongwe gare ga mathata o leng ka mogare ga ona meleko e gona boloi bo gona Mm. fela o ka no kry-a go ne le pelaelo e tee ya gore badimo ba re ga o tsebegene gona monno a kare wa go nyala o go nyalela kae Akukho. wa bona gore ke bothata Mm. ene bana ba ka se nyale wena o se wa nyala ka gore ge ba nyala bana ba bo nyalela kae wa e bona Mm. so semoya se nyaka gore go se phetha o ka sa mathomo o ka se phethele medimo ya geno ntle le go bolela le bona ene go bolela le medimo ya borena re le batho ba baso ko go phasa o ka se tsogile o boletše le medimo ya geno o le motho o moso ntle le go phasa go bolela le modimo wa lebeletše medimo ka mokana ga yona ke go rapela Mm. so ba geno o tlo bolela le bona jwang bitla la mamago le papago wa le tseba Mm. ka ga geno o tseba abuti ya gwa nnoši Ukhona usisi lo olandela ubhuti wami mara akekho la yena useMozambique. o no go bolela le yena se seago Ya nginokukhuluma naye. alright ke re ya nako o bereke o ye gae mama o gatiša bana ba ba tsebe gore ga botse ga geno ke kae ka gore taba ya go se tsebe gore ga geno ke kae ke bothata alright ka se ga geno le ya realela bana maina Siya a bantwana ne a ba thielela a magama ya siyabathiyele. ne ba thielela ngabo baba ngabo koko ore abuputi nabo se le thielela jwang Siyabathiyelela mara laba bami awa angabathiyeleli ngibanike nje amagama. okay Mm. alright leina la mamago ke mang Ana o baba Julius. ubaba makaqeda ukushona azange bakutshela ukuthi ubaba khushonile Bangaba bangitshelile mara ngisasemncane bangaba bangitshelile. wa bona Mara ubhuti bekangitshela sengihlakaniphile kahle. alright mara wa bona gore o na le leswiswi la gore o tlhokofaletše ke papa go bana o na le leswiswi la gore batswadi ba gago ba tlhokofetše Mm. a wa hlaba Mm. o na le bothata ba gore ga o tsebe ga geno Mm. bana bakhe ba rata ba sa rate ba swanetše ba tsebe ga bomma go bona Mm. wa ikwešiša Eh. so re tlo go thuša monna ga go hlokofetše a wa ya go mmoloka ga o tsebe mo a leng
wa bona gore like medimo ya geno e go timelela o phela o ntse o le gona wa e bona so o tlhoka thuso mama ene mme a sa tsebeng ga gabo a sa go tseba gora gore aye o swantse a ye go bontšha ke motho mongwe gore ga geno ke kamo ene bana šiba jwale bana ba gora gore a ba tsebe ga bo papa go bona a ba tsebe ga bo mma go bona gape le ga botata go bona a ba go tsebe a kere bana ba belegetswe mo ene a ba tsebe bitla la rra go bona a ba tsebe le bitla la koko wa bona a go ne nto ba e tsebang kore go nwa le ba tseba mma bona a na noši ka gore ke ena ba mmonang a kere tata go bona o tlwile mo a ba jwa ya Mozambique a go tlhokofalela Mozambique a senke ba no ya ko a ba go tsebe mma go bona o tswa Mozambique sala e tla ka mane 6 years gora re bana ba go njwale ge ba ka re ga bo mma go ke ka itse ga botata go ke ka itse gora ba no ba lebeletše ena mokgekolo a na noši ene taba sepoko mama le boletse ka sepoko le buile le boletse ka tokološi sepoko se dira eng le se bona ka eng gore se ke sepoko ka gore tokološi ona le kgona go e hlalosa gore e te phepa ka digwara mo go lena mo go wena le ngwana ene ntongwe ye moroka a e boletšeng e šikinyang tlhaloganyo yaka ke gore nto nngwe le ye nngwe ye e swereng ngwanola wa gage le yena ya moswara ye e swarang yena e swara le ngwanola wa gage ke kwele ga botse a kere and then nke go hlalose ka sepoko se le bona eng gore jwale se ke sepoko ke eng dika tše di bontšhang gore jwale se ke sepoko se ke tokološi endabeni yesipoko kakhulu sicindezela le ntombazane yena uthi uzibona anomuntu wesilisa la ezingubeni akamboni but the way kuyenzeka ngakhona kuyenzeka vele ngathi unomuntu mara umuntu wakhona akamboni noma uvuka angaleyo ndlela yokuthi vele bekanomuntu wesilisa ubabeliwa nayila konke ubabe around idini isinya kube buhlungu kanjalo and then bese uyangikhombisa the way vele nomuntu wesilisa kungakhona uba njalo vele so and then endabeni yetokoloshi ngizwisisa kahle ngoba kaningi ngiyezwa nabantu mabakhuluma bathi kukhona ukukufikela ngomunye umuntu omaziyo or njani so mina kaningi kunokungifikela ngomntwana wami lo we-firstborn ngomfana lo ngimshiyile kaningi ga botse a le nekhutso ka kua gae sinako ukuphumula namhla futhi siphumulile le le mo noma singahlala kuze kusa siphumulile vele o ge le fitla ka ena pele le a di hwetša futhi masiphumile vele nethi masingena vele awaqala ukucasuka vele mapele jwale ntwe o neng le go ikwa e sepela ka mogare ga lerapo la mokokotlo o ka re ke legokolo di jwale ebile ka nako ngwe boe ko ka re ke ka montle o te kgape kganeng e tsamaya ka mogare e go sepela fela ge o le ko jarateng ge o tswile ka gae ga e gona kungcono nalokushisa lokhu mangiphumile dilo tše mama di thomile go tshwenya mogala ba gago a sa le gona mo ore o tema ka qeto kamba maseka khambile wena o nagane gore mo gongwe mogala bola kua ba mmerekile gore mo a beng a dutse gona a tla bua le tshwenye ka gore wa tseba morokane ke boletše ka nto nngwe gore tate o beane le mosadi ko Mozambique a mo tlogetše a tlile South Africa a fitla mo South Africa a kry-a mosadi wa mo gae a ba le ena ko Thambo ga a fetša a kry-a mme ya ba mosadi o e leng gore o be a mo tshepiša gore o tlo monyala jwale ka mosadi ya boraro gopola gore kua Mozambique tate o sepetse a bajwa motho wa go bajwa ga paane tšhelete a kere ge motho wa bajwa tšhelete ya mo alafiša e ya kua jwale go ra gore mosadi o la kua o no amogetše molwetši wa go hloka tšhelete and then motho mongwe ntwela ya mo agela enga a kere moroka go a diragala gore tate le yena e ka no bebeile kgale a tlogetše ba le kua a ne le ba mo and then ge a fitla kua gae o fitla e le gore
wola kua shetse a ne lentwela ka mogare ya gore ke gore monna o ne o ntlogela a tsamaya South Africa a se boe. And then ge monna a fitlha monna o a bajwa go ra re yena sontse a oke ba ebile ba go ja tšhelete ba ebile ba go belega bana yena kwa go oka kua gae. Jwale ke tlalletša polelo ya gago ge o re mohlomongwe ga re re go jwalo mohlomongwe o ka be o e bona ga botse Moroka gore gape wola kua le yena o nyaka go swina gore mesokolo ya beng a e sokola kua bana ba bolaya ke tlala. Jwale go hlake ba gone jwale ene go hlaka ga bakhi ke gore ba swanetse ba hloke boroko ba hloke bophelo. Eno ba so ka gore mosadi o la kua o ka kry-a rometše taba ye nngwe gore tate a latle go bento e molatang ka mo. Ge re lapa le ne sepoko go ra gore mo go bakhu ba ka moo go ne mohuo ba mmerekišang ene sepoko se a romelwa ka gae a se notla se romela ka gae ene lapa la go ba le sepoko le ba le malwetše le ba le mahu bana ba betha ke sona sepoko se ka mo gae bana ba hloiwa bana ba nolwa le batho ba sa tsebe tše e leng gore ba bakiša tšone. Nako nngwe ngwana gona o no makala gore ilo molato kae wa no makala ba re ke yena o ngwana ba robetše a le ka mo gae. So lapa la gago mama le ka se loke why le ka se loke monna gane basadi ba babedi go ba bararo swanetše sa mathoma be le nnete. Ge o ka ba monna wa ba le basadi ba babedi go ba bararo wa se be le nnete o ka se loke ene dilo tša gago o swantše o di sepediše gabotse. So monna o dutše mengwage mekae ka ga gago? Egibo ka ga gago mina bengingahlali naye full time nje bekangivakashela nje. Okay umntwanakho okuqala naye uneminyaka engaki nje? Una 29. Ngalesikhathi ubaba shona umntwana lo bakaneminyaka engaki? Boma 11 12. Shoot wena naye nihlele close to 10 or 11 years. Mangikhumbula kahle. awa o ka se re go khumbula mama agree Inkinga seside lesikhathi. awa a re gane agree tate o hlokofetse ngwana a ne le bo 11 12 years and then go ra gore go tloga ngwana ga a tlo belego agree batho ba ratana pele before ngwana a belego go ra gore le dutše pele la belega ngwana ke mokantše a e tla boela morago ngwana a be a ba le 10 years a be a ba mohlomongwe le bo 11 le tloga le dutše nako e telele go ra gore re ka no re ge re plusa goba re minus ra no re ke ra ba fa 10 years moroka but yona ke modern yona ke modern ene potšišo kore monna ga a šala dula le wena more than 10 years a sa go ntšhetše selo maikemišetšo ke eng gape mama wa tsa mo bophelong ge o ka bona o dula le monna le lata 5 years a sa go ntšhetše selo wa re o mmotšiša re monna gešo o eme kae wa bona o ka raa raga mmeele mola thokonyana ga nnyane monno ka gore a o tsere lekhulu tlo o tlaneng yona nako a sa emeng a re wa go lebelela le ga a ka dula le wena 40 years ge e le gore o nyako tšhentšha o tlo no tšhentšha ene ge e le gore o tekemišeditše o dula ka gare ga lapa o tlo no dula. So lebaka la gore a ba palle ke go kokota a tsebe ka gae o re bothata be e leng O kokota ene o kokotile o kokotetše kae ka re wena o tsebe ga geno ka puti. ga a butiago ke kae Bona bahlale D2 mara ushonile yena sale umfazi wakhe. and then abuti ya go o jele magadi a gago ntle le go botša ba gabo and then a bona e le ntwe right yena Mhlamba a kry abuti ifi ba nyako go diriša ntwe right abuti ifi ba nyako go diriša ntwe right o ba swanetše go go tšea re ngwana gešo a re ye gae dilo tše di direlwe gae and then magadi a monno a tšola le kae uthi imali yokuthi eze ngale khaya azokulobola imali yakhona ephumele kuphi angisho umuzi wakhe omkhulu
eMozambique. Ayiphumele kulo mncane lo Tambo. Lo walapha eThambo yena umshadile ucedile ngaye. Eish angazi malume Mring. Wena mama impilo yakho ihlangahlangene. le ya kwana wena le yena mme ola mama gore nna Asizwana. jwale tšhelete e tswelediwang ka lapeng la gage a e dumela ya tla ka ga abutago Angikho sure ukuthi uyazi ukuthi umkhombela angikho sure. gane mma gore na o reng Qiniso mara ke mkaka. wena o reng tšhelete e tswa lapeng la mosadi ola wa kua Tambo Angithi njengoba hlala le vele makachamuka phela asuka kimi mina everyday ngwazi ukuthi usukele emzini wakhe. That is why ngithi usukele le. Mara ukuthi bakhulumile or abakakhuluma ngazi. ke bo mang ba tlišeng tšhelete eo goba o titlišeditše Kunomunye ubaba isihlobo sakhe babuya bonke khona ngale. Uye ozile. Alright kulukile bafana ya wena wa bolela wena okay mama And then malume Remula ngizwe elinye igama mawuthi kungayenzakala ukuthi isipoko lesi senza ukuthi nabantwana bakho babazonde. Kunjalo. Nomunye umakhelwane uyangihlukumeza kakhulu. Umakhelwane loyo kushuthi umcale ngomntwana lo ngimshiyile lo wefirstborn asaya esikolweni. Bekathanda ukuvimba abangani balomfana athi why nihambe nalomfana loya ningahambi naye esukane emva kwakhe cause umamake uyaloya. Nizolahlekelwa izinto eziningi empilweni yenu angeke nikhona ukufunda kahle so phumani kuye everyday so lo mfana wami wabona ukuthi lento iyamhlukumeza waya kuye mara mina bengingekho wathi mama umdala ngicela usuke emva kwami mawutshela uzibani nobani ukuthi bangakhambi nami ngoba umama wami uyaloya uchaza ukuthini na loya wathi azange ngikhulume ngiyaxolisa ngeke isaphinda. Alright wabuya mangibuya mina wangitshela and then after lapho unomngane kushuthi abangane boyi2 labo makhi mara bahamba boyi3 so lo munye uyaphuza kakhulu kushuthi makaphuzile uthuka wonke umuntu de uyafuna ngakhona loya wokuthi athi mina ngiyaloya ebantwaneni besikolo uye wayotshela lo dakwakho amtshele the way mina ngiloya ngakhona and then waphuza utshwala kushuthi wangithuka ngendlela afuna ukungithuka ngakhona so azange ngibe nenkinga nethi makangithuka labantwana bami bebakhona bonke so umntwana wami lo wefirstborn uyaphuzanyana naye wayothi ngelinye ilanga makadakiwe naye wabuyisela makabuyisela naye wathukana waphendula loya ukuthi angeke nithuke umama wami mina ngithula naye wabuyisela kanti makathukana so umakhelwane lo oyisusile uyarekhoda ngapha makarekhoda mara bekuyindaba yangabo 9 ebusuku uyarekhoda so makarekhodile so irekhodi le uthi yena umbeke itrap and then yena umfuna phansi phezula and then makayenza kanjalo sithi sisalalele futhi indlulile leyo asinandaba uyahamba uya kulo mama lo mntwana wami atoka kuye makafika kuye uthi ya lo uvume njani ukuthi ucashe lo asebenze la ethaveni yakho cause loya uphuza amatshwala bese uza ngale stradini azosithuka ubusuku bonke and then azange ibe njalo so makakhulumile bazamile ukuthi bakhulume nalomfana nalomama lo mama wathi mara mina izinto zami zonke ngizithola zihlangene so makathi yena untshontsha amatshwala athathe ini ayophuza azodakwa le ayikho ngizibala phansi izinto zami ngizithola ziphelele so lo makhelwane lo ungihlukumeza kakhulu lapha mina ngiphambi kwakhe mina ngihlala emkhukhwini ngiphambi kwakhe and then yena usemva kwami uneyindlu ukhona ukuthi la endleleni ngoba mangiphuma the way le lapha ngihlala khona kungakhona la endleleni sihlutshunyezwa imvula igubhile vele nemoto ayikhona ukungena so igedi bekungafanele ngalibe lapho angeke libe emva kwendla ngisho igedi kose libe phambili but lami lisemuva mangiphuma ngiyangale and then indlela vele ibhekane nomuzi wakhe iya ngapha ibuye iya ngapha ibuye iya ngapha mina nginokuphuma ngiyangale ukhona ukuthi athanyela makathanyela ayenza iforo so kuthi uthi uhamba yenza amalayini wamaforo la bese ungivulela igedi akangitsheli ngibona ngeyitayela ngoba ngisumntwana avula igedi libhekane nala mina ngiphuma khona ukuthi mina ngizophuma la so mina kule ndunduma lezi ngathi kuyondlula itrain khona
ngigibela khona ngihambe khona ngitshele nalabantwana ukuthi ninganyatheli lapha angeke angiyenzele indlela ngoba lapha kusisejardini lakhe kusendleleni so and nasebuthongweni unokungizela kakhulu ngilwe naye noma ngingajamba ilanga le-1 lesi-2 alijambi and uyothola angishaya ngamaskembo ayenza izinto so lokho anginandaba nako ngiyathula nethi engimangaza ukuthi why angivulela izindlela number 2 why angifikela kakhulu ebuthongweni so mawuthi abantwana bangabazonda kungayenzeka ukuthi babazonde iqiniso lelo and naye lo mfana wami omunye umuntu nje uthulile uzithobela uright kahle mara once angathatha ibhodlela athi utshwala ngibonga sekabuyile angaye ethaveni and uyenza sho ukuthi ukuhamba ngokunyonyoba ngoba mangathi ngisayodlala ngiyontshintsha vele ebusweni angeke ngibe right and uyenza ukuthi ngihlangahlangene ngoba anjalo nje umuntu angalinga ngamthinta uyovusa enye impi enkulu kakhulu so and ngibona ngathi senalo naye khona esitayeleni and lo mncane kakhulu 16 years mara naye uthola ahamba amathaveni naye umunye afike ngala yenza izinto so lento yangihlukumeza so ngingazi ukuthi konke lokho kwenziwa yiwo lo moya na so naloko kuyangihlukumeza ya go ka direga mama gore o kry-ile gore o ke ona moya wo wa sepuku se se go tshwenyang so indaba yakho nomakhi bowufuna ukuthi sikuncede ngayo siyilungise re ka mmijatla mo makhi gape mina anginandaba naye net bese ngikhulumela endabeni ukuthi angisho la konke lokho ngikukhulumile ngicabangile ukuthi okunye or kungaba ubuloyi or njani sengisho ukuthi naye ngiyamcabangela iqiniso liyafuneka okay izenzo zakhe but angifuni next ezongihlanganisa naye ukukhuluma asibingelele nasiyenze next nge-right mina okay so ukubitsa mloyi yeah ukubiza ngomthakathi okay umntwana sizokhuluma naye wena kumele ukuthi uthole imithi izokhona ukuthi ikuncede uswanetse uye gae mama badimo ba geno ba go nyaka sepuku se ke tlatle ko go nyakela sona ka go botsa gore se tswa kae gobane sona ka mogo o bolelang gore le bana ba no ba kwatela batho ba lwa le bona ke sona tokološi ke ye e leng gore e leswere wena le morwedi e te fepa ka lena ene tokološi motho wa go ba le tokološi o tshwenya ke mala motho wa go ba le tokološi mmele wa gage wa fela motho wa go ba le tokološi a be le bophelo bo bokaone because tokološi e tšhela malwetši mothong ya boa ya tsamaya so sepuku se tliša leswiswi le dintwa le go se kwane le bana gore ba seke ba go kwa ka gae ke dilo tše pedi a di swane le treatment ya gona ga e swane ge o no ba o di lebeletše so go ba o di thieleditše o ka kwa o ka re ke dilo tša go swana a se dilo tše di swanang so ke tlo go thuša mama santse o ya gae ke kwele malome ka kapare abuti a bolele abuti nkore ke go botšhepele before o tsena ditabe o tsena sekolo mo o dia grade ma 8 o ne pass awa okay tsena tabe ngiyanibingelela balaleli awa wena o tseba Sepedi mona wa bolela Sepedi kuyazama ya bolela ka le dumelisha bathailetši ka o dumelisha ntate ka kapa le ntate Mremo thobela bafa nna ke tshwenya gore ma ke ya sekolong a e gona ntho e ke elang gona ga ke bone selo ma ke fitla ke no re ke dutše ke fitlhele ke moya o rang itswa mo tlaseng mo ke a tswa di bošego ma ke robala a ke robale gabotse ke no kwa nkare go na le motho mo mpetore ya so and ke rora gampi everyday nna bese noma mkhulu wami nayo nokungifikela emaphupheni mina yime nginobaba mnyiwane and nakababa mejardini angini akangifuni lo mamkhulu wami so inkinga zami yizo lezo okay so o duma o ka re ngaka Mremi a ka go thuša ka go tloša ntwe e reng go wena e re e tswa ka tlaseng o tsamaye
and akilovi nge-everyday. Mm. Mangifikile angazi yini into eyenza ukuthi ngiphume eklasini. Mabafundisa ngifikela umqondo ukuthi ngiyadingeka man, ngiyadineka. Sinothi angidoje ngekhaya. Okay. Mara ngiyakhona ukuphuma ekhaya ngidinga esikolweni. Alright. Ya ga go batla go thuša nko tšo ka pelanyana o bitše ausola mola and then o mo kukele ngwane ola re mo hloka fela le ge e ka ba 10 minutes 10 minutes fela ya moroka ya re saimate ke nyaka ola wa spoke ola alright ola wa spoke abuti a ne bothata nne a kuke ngwana ola ke tlo go thuša kry abuti dibuka di a balwa ngwanešu sekolo se nyaka nako thokolo se re a itloša mme re tla go thušetša taba ya bana ne fela taba ya go ya gae e bohlokwa ya ke taba engwe e bohlokwa kudu o ka sebe motho wa se tsebe ga geno o ka sebe motho wa se tsebe bitla la mmago le papago bebele ya bolela re modimo wa mathomo ke mmago le papago so ge o furaletše mmago le papago o sa ye go bona o sa bolele le bona ga go no re lo tša gago di tlo loka mama ene bophelo ba sesi ba gore o tla phela bo file thapo mo hlogong ke bothata se se o kae o wa khuluma le wena gane lena le goletše phoko bana lena mo se lebelegetšwe mo South Africa jale nkane le sa tsebe Sepedi na bana kore ka kua gae ka kua go a khulunywa ga go bapa le nne se te tsebiše gore ko wena mang o ne mengwaga e mekae ge e ka ba o tsena sekolo o dira grade mang and then nke o re tlhalosetše gore na o tshwenya ke eng mma go šetše a re beetše yona mola le mola le mola le mola le mola nke o ne gore ka boripana kapa gannyane fela o botše ngaka Moremi gore o tshwenya ke eng mo bophelong ba gago ene o ka duma gore a go thuše kang. Njani malume kaKapa nomalume Mremi yebo nabobhuti nabalaleli be-FM. Mina ngu-Precious Mathebula. Mina ngihlupha inyawo nomgogodlo nedini nesinya nesipoko. Ngayithola esontweni indaba le yesipoko bangiprofita bathi nginesipoko. Ngahamba ngaye emuntwini ngithi ngizama ukuthi bangigeze mangifika emuntwini wangenza loyo muntu loyo wathi makaceda ukungenza ngabuyela futhi esontweni mangibuyela bangitshela ukuthi asikaphumi lo isipoko leso. So ngihlupha naye abantwana laba balala ebusuku lo munye lo mncane uyavuka hlale ekubeni uvala amehlo so ngize ngimthathe ngimguge lo busithulo uyabala aphelele ku5 bese sometimes unokuvuka yence ebusuku avuke ekubeni ulele ayence phezu kombhede athi ngiyayenca simbhekile size simthathe. So mina bengicela malume Mremi ukuthi angisize ngalezinto ezingihluphayo. O ne mengwaga e mekae Una 25 o ne bana ba kae bayi2 first born e ne bokae na 5 years. all right sekolong o feditše o jikile ka grade ma Ka grade 10 why o sa fetše bengihlukumeza inyawo bese esikolweni bangimisa. okay and then ge maoto a fetša go fola wa se boele sekolong Wazayenza ngathi ziba ngcononyana umama kangise emuntwini zabuya futhi zacala bese esikolweni vele bangimisa bathi akalungise inkinga le yenyawo azange ngisabuyela. all right and then ke bona o apere thapo ye e leng gore ntate Moremi o bontšhitše gore o ka se apare thapo yo bophelo ba gago ka moka ba ile ge ba go apeša ba re ke a eng Yenhloko bengishaya inhloko ingathuli bathe kungifaka le ntambo vele iyathula iyashaya mara ishayela le akusafani njengaloku. ba go fakile nako kerekeng okay and then taba ya sepoko tokološi ba tlhalositše gore mmereko wa yona ke go tsenela le lena tša thobalano le tše dingwe sepoko se ge se tla o kgona go se bona ka eng kapa o se kwa ka eng Isipoko le masiza kimi ngisiboni ngithi mangivuka nje ekuseni ngibona ukuthi vele benginomuntu wendoda. wa fitla bošego motho wa gona wa mmona mo ditoro Angiboni next o no kwa ka mmele gore mmele o bo berekišo nesinya nedini ngizwe ukuthi hayi no
bekunelo vele nanoma ngizibheka vele ngibona ukuthi ngathi benginendoda. ene dilo tše o di kwang go le ka kua ga geno mohlomong ka o tšwele ngwanešo o ile lesoganeng kapa mohlomong o le ko go leng gona o a di bona. Awa. Bengihlala nobaba bantwana emhlanga bekungcono kunasekhaya. Marabedi le gona Eh, di ile le wena kua goba o di hweditše kua tša kopana le tša gago. mina ngazi ukuthi ngabe ngizithole ngale or ingapha ngazi. Oya Moroka wena se se go thoma go gopola go bona gore o ne le problem ye ke e thomile o ntse o dula le monna gago. Sekuyisikhathi angisazi ngoba bengihlala isikhathi eside ngingale bese ngibuyela ekhaya maybe ngihlale 2 weeks or 3 weeks ngijike futhi ngibuyele ngale manje bengingakhona ukuzwisisa ukuthi vele nginalento le. Okay, problem ya gago ye o neng le yona ya mmele ne mmele re tlo go thuša ka ona a rena bothata. Bothata ke taba ya sepoko memoya e go šetše morago e go senyetšang bophelo. Ge bašala ba re o se ka tlosa sekolong ba inyao leze bezenzana. Zibuhlungu inyawo lezi bezivuvukile vele ngingakhona ukuhamba nedolo leli. Kuvuvukile vele bengingakhona ukuhamba ngoba mangiya uma bekasasebenze lokishini makasebenze lokishini bebakhona ukuthi bangilande ngihlele endleleni ngingasakhona ukubuya ngapha ekhaya. Okay, waya isibhedlela? Esibhedlela ngisengayi azange ngiye. Okay, no ke tla go thuša sese ke tla go direla ditaelwa kere ra tloša sepoko sewe mara ke boditše mamago gore o swanetše go rae gae le swanetše le tsebe le bitla la kokoa go sebelega mmago le papa sebelega mmago a kere ene le papa go lena o kae o Mozambique santše le tsebe mo a leng gona. So go thuša ke tlo go thuša jarata ya mama ke tla e bereka mmele wa ga gore tla go alafa o kgone go fola cause o wa baba a ke re o lela ka mala. So ene o thaolale e bosigo wa ngešo so re tla bona re go thuša bjang gore o kgone go fola wa e bona. So o sa nyako boela sekolong? Esikolweni angiboni ukuthi ngisazobuyela. Why? Ngiyahamba dise ngiyakubo bami and so Ke manyangale kae ga bo papago? useMozambique. Alright. o ya le mang? Ngihamba nabo bhuti bami. Lo dula ka ku? Awa ngiyohlala ngalineta ngazi ukuthi ngiyobuya nini. Mara sesi wa tseba gore santse o plane future ya bana ba gago. Seke wa re wena go feitše mo bophelong wa tla wa bua le bana ba gago ba tla ba feleletša e le gore le bona ba feila. Wa tseba gore bana ba le gore ba tle ba be le go tšwelela mo bophelong go nyakega wena. Ngiyakwazi lokho. So ma ukuhamba uya ngalo uyokuhlala isikhathi eside ngalo abantwana labo uyokwenza njani ngabo? Or ubababo nabo buya ngale? Bababo buya ngale. Oh, aba gone le right le ya gae. Aowa namela mbasa a rieng. Aowa a gona bothata felo le a plekeng e right. Mapele wena e seng gore ge o re o ya le boa buta go Mozambique e seng gore o ya bogadi o no bo Angilapho ngikhaya straight kubo baba. baba wa gago a tlhokofetseng a be a dula le mama. Okay, mmashule o misha tlhogo mola. Malume Gagapha, malume Mrema. Indaba ukuthi akuhambe lo mntwana labo bhuti akhuluma ngabo abantwana balo baba walo mfazi ola ithambo babuya khona ngo-October labafana le kubo bababo bebayenza umsebenzi so bayenza umsebenzi omncane bafuna ukuyenza umsebenzi omkhulu ngoDisemba and then mababheka indaba zabo khona ngale bathi kushoda lo mntwana lo so bazile kimi bazomcela ukuthi bayoyenza umsebenzi wakabababo and then bazobuya naye futhi kanjalo. Jwale wena o šalelang wena ka re sontse o ye go bona bogadi ba gago? Ngizobuya malume Gagapha. Ka phethela ngwana gago mama o se gona. Hayi kuzoyenzeka malume Mrema. Ke rela gore gape ngwana wa go phethelwa lapeng le wena o sa le tsebeng. Ene badimo ba geno ngwano a ba tsebe gore o ya kae. Badimo ba bo papa ba fete ba bo mama. Ene ngwana go nyaka go mmajuša le go feta o bo mmolae motšie o mo iše ga bo papage badimo ba bo mmage ba sa motsebe. Le ngwana wa ya gae le wena o namele basari e o ye gae le wena
o ye go tseba gae o kgona go laelela ngwane medimong ya geno gore o wa kae ebile le yena ga gabo ke mozambique ga Ee. nna o šalelang ka baka la gore o swantše a re ge o a fetša go šala ga gabo le yena a tsamaya a botšiša ba reng ge ba re ga gešo ke kae mara mosanna male malome kakapa ao mara o kokwetletša mma gore a nna male mos ke bokae yo yi kona nyana kona ne? iko yinyingi Mm. I'm sure 800 kufika wabona se loko la ku famba na ku vuya wa vona ku ta va mali yinyingi Mm. se ni nga ku ni hluleka na ku yini ni ta kota ya ku givela loko ni fika hala ni nyimisa nhloko a ni na nchumu aga na cold a ni va xaveli ee a umele re a leboga na makontraka o a ni maxaveli ma xaveli mari khale mi sukile Hai. jale Re emeleng ka mola re etla. batlatho ba le itiretse jakobo se ka Yeah. Yeah. MCRS is forever grateful for your loyal support. We are where we are because of you. MCRS says thank you and encourages you to keep on listening. Remember, Amihla yamaloba yes. Jwale ka naga ela. Enyorile bloodless. Utlwile selo sa mosadi wa ka le lebitse ka gare. Ka re morwa wa ka. Ke belela lapa la ka. Mane o thibile metsi a le ka lešaba. A re lapa la gage. Ke marupe ke mašoba-šoba. Ke jwale ka naga ena enyorile bloodless. Nna ke tlalelong basadi ba ka. Tlo etsa jwalo. Ke di fentse una le rontsho la felela la batswadi ba ka ke bone ka manyala ke monkgabanyane gore mane lebitleng la gage o edisa dikeledi bare keledi ya mošwana yelela ka dirupena ai lapeng la batswadi ba ka e le mama ya shishimile ke re bone every time ushilwa manoa Friends to rely on.
Tšentše flow le ka kapa ya radio motsepo go fihla la bone iri ya senyane go fihla iri ya lesomepedi bošegare house gospel hip hop soul goba a mapiano bošego le mosegare le mogwera wa gago wa potego 96.3 FM. 96.3 FM. Rete motheletši wa Mutse Community Radio gona fa le go 96.3 FM Ankele Musondi o fetša go katoga ga jwale a etla wena a re mang kgakganyane nonyane ya bošego a nonyane ya baloi na o be o ile kae a bošegong ba maloba rutse fela metsotsong e lesomepedi fela go itšwela go area lesometee ke gore 12 minutes after the hour 11 o'clock nna ke nna morwa motšha maubane ke nna ka kapa ya radio ke tsamaya le professor Moremi fa o seke wa lebala gore ke la bobedi le le botse la go hloka mathata la bobedi le le botse la go hloka sekutu moroka lapa la bobedi šele le gorogile mongaka no tša sebaka se o ba tamiše o ba amogele semmušo ke moka batla ba tetsebiše gore ke bona bomang ba tšwa kae pele ba ka tla ba re fegololela se borala prof a ke go leboge malome ka kapa motswadi ya ka mola wa tate ke ya go dumediša le kae tate mogolo re bana papa le kae ke rena ba tate ke mang Philip Mokasi ka sereto ke mang nka bolela maaka ke ya go kwa ya taba tše ke tše thata koko ka mo ke mang ke Maria Mokatse ke Maria Mokatse ka sereto ke mang ai a ba re ruta a ba le ruta batswadi ya koko ka mo ke mang Elizabeth Mokase ka sereto awa a se agane kana ba ga Mokase ke Matsonga right ke Matsonga kere ka gore ke a gopola gore nako re sa gola kua ZB kua be go ne le ba bang ba ga Mokase ba ija Setsonga monna a nna re sa kwe selo re sa kwe selo moroka ba ba ga Mokase ba re ngwaletše moroka tate o itemogela mathata ka kua gae gomme bao ba bonang mo ke kgaitšedi tša gagwe go ya ka mokgwa tate a tlhalositšeng ka gona tate ke tlo bapala setsopolwana fa motswadi yaka ke moka ke tla re ge ke fetša go se bapala go o ka no se kwa se kgomotše ke moka o nape o re solele ditaba tše ka baka la gore tšona re tloga re di emetše maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se Mutse Community Radio Station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aga re a leboga tate le ka tsena ditabeng ke a leboga ke sa dumediša ntate ka kapa le ntate Moremi thobela nna ka gae ke ne le mathata ke ne le mathata bošigo a go robale ka mo lapeng ka mo ke robalang ka gona bošigo bo bongwe le bo bongwe go ne le ntho e kokotang ke tsoga ke o tlhola gore go kokota eng a gone selo ene bothata ba ka gore ke tshwenya ke matlho ene ke dula ke le tee ka mo gae banong gane ba lobile sesi o ke ena dulang le nna ka mo gae gane ka nako pele ke tlo ngwalela kwano ne ke sa dula ke le tee ka mo gae ntho bothata bo bogolo ke gore le tšhelete ga ke kgone go ka e tshwara go tloga since ke felela ke mošomo ka dula gae ka lebaka la bothata ba matlho ko mmerekong ba bile ba re nka sa kgona go tšwela pele ka gore nka ba ka kry-a dikgobalo ba mpotsa gore ke sepetlele kaya ba nthuša ba mpotsa gore ke ko kry-a lengwalo ke diše mmerekong then ba te ba nthuše ka mphiwa fela ke ile ka kry-a mphiwa fela o empa ke fitlha ka mo gae ke kgona go reka dijo ke seno ke kry-a bonnyane bo tšhelete ga e dule nka ba ka no reka bopinyana ka reka eng e fedile
ke bona bothata bo ke nang le bona ka mo gae. And ntho e nngwe e kgolo ka mo gae e ke llang ka yona ka mo gae re bile ba senyane go tswa go mma ke bo sesi ba batlhano le bo abuti ba bane. Bo abuti aka ba babedi ba tlhokofetse, o mongwe wa lastborn sale a ya le naga, a go tsebe gore wa phela goba ga a sa phela na, ka gore since a sepela ka 1996 e le ka December ka tšatši le ba tlhago o gola a ne le ngwana mongwe wa abuti wa ka. Bošego bo ba rile ba bua ko go goleng a fa o abuti dijo gore tsamaya o apeya, nna a le ka mo spotong o tla re o fetša go apeya wa tla wa mpitsa ka mo ke tle ke tlo ja. Ola wa abuti o rile a fetša go apeya a yo mmitša ka mola a kry-a le gore o busy o kgotla-kgotlana le monna o mongwe ba nyaka go lwa, a be a koba ola re boela morago o tsamaye ke tla tla. A senke a no tla, ya ba le gore ke go sepeleng ga gae bošego bowe ola a tsoga furu a tseba gore o ile kae o feletše kae le gane bjalo a re tsebe gore go diregang ka yena. Ke se sa le sa tlhagelela banong ntho e ntirang gore ke se ka ba le khutšo ke gore ga ke tsebe gore o a phela goba bjang, gobane e be le yena tshwanetseng e be mošala gae, ke yena lastborn ya mokekolo. So gane bjalo ga re tsebe gore go diregang, ke ntho e leng gore a e ntshware gabotse moyeng wa ka. And a ke lokele ke selo since ke felelela ke mmereko ko toropong ke boya gae ka o bereka ko dipolaseng kwa after ke tlo ba ke tshwara ke matlo, ga gone ntho e lokang mo go nna. Le bomme ke re ke kopana le bomme e ba ka jeno go sa motho ola a sa nyaka go mpona kore nka re ke a monkgela, ga ke tsebe gore go diragalang. Ke mathata a ke nang le ona. Bomme tate o bolela taba tša ka kua lapeng la ga bolena, and then ke tloga ke dumela kudu gore mohlho mongwe bomme ba ka be ba šetše ba dula malapeng a bona. Tše dingwe tšatše tate a di boletšego go ne le tše e leng gore mohlho mongwe le ka tlaletša go tšona ka mathata a lena a bophelo le ya ka kua lapeng la batswadi mohlho mongwe. Tšhabela ntate ka kapa le ntate Morei. Awa mathata a bolelang yake ra tseba mma motswadi o robetše ntša lla ka lona lesogana le ke Fejane ya mma ka mokgwa a bolelang ka gona le rena ra e tseba taba yewe re lile bile re lapile motswadi a rena o robetše ntša lla a re ngwanaka tlo ba ka tlhokofala e senke ke no mmona gore o robaletše kae. Mathata a bolelang ka moka ngwane wa mma ke ona ntša nyetše a ne le mosadi ra no kwa šetše ba le makgweng e be di senyeile, ba tlogile ba le mogae goba ba tlohile ba le mogae ba ya sekgweng gona kwa ntše a berekela gona. ga bo mosadi ya gage e be e le kae? Ke gona mo Malebisa. O mo kry-ile mo ba tloga ba ya makgweng ka ba fitlha kua ba tlhanogelana. Ya o ya taba e bolelang ka moka ba re a di tseba. Motlhako wa gae re tswa le ona kgole ka nnete o rile go tlogelana le yena o ngwana mma a re o topile le lengwe le šaetšana ra ba ra o ntšha magadi aowa le tšona tša no senyega. E le gore yena le mosadi wo e leng gore di phatlaletše kua toropong ba be ba sene motse, ba ne le ntse ba tloa ba le mogae e senke ba be le motse wa bona, gore a re tate e sa le e ba yena a senka no ba le motse tša sa le ka lapeng. Okay. Aowa tšona ra di tseba ka moka ntle le tša tate le tša lesogana le le timetšeng le tša ka kua gae ka kua lena koko jwale ka kgaetšedi ya tate le tšwele ka gae le tekagetše le ka ga lena. Nna ke mma Makhubele. O le mama Khubele.
o ka kua ga makhubela wa dilo di sepela ga botse ee o ya ke mama khubela nke o fe koko le kopelwana leo e ka kua koko kgaitsedi ya gago itimetse ka 1996 mmago o hlokofetše a lla gore na ngwana gage o kae kgaitsedi ya go sho ga a bone a ne mosadi a ne motse ka kua ga bolena ka kua mohlho mongwe ntle le tše yena a di boletse go ne le tše dingwe tše e leng gore ke di tlaišego tsa ka kua lapeng la batswadi le ya di tseba Khobela ntate Moremi wa bolelang ke mma Maluleke. Ke nyetšwe ga Maluleke ke ngwana Mokase, Elizabeth Mokase. Nna ke ko lapeng la ka. Jaaka kwa nka se ke ka di tseba ne. Mara mosadi yena ke a mo tseba. o ga botse ditlaišego tša ka kua lapeng la ga bolena go tloga batswadi ba sa le gona ba be ba hlokofala le nobeng le tlaišega moyeng ka baka la bophelo ba tate le ba lesogana le le timetšeng Nna ke ne le jaaka. Ke ne le jaaka. And then yena re mo feleseditše. Sa se bolelang ke nnete. jwale mo go tšeng le reng lene tša lena ga le hloke selo mohlho mongwe thušo go tšwa go ngaka Moremi a sa le mo ka baka la gore ga a ka ba tloga mo go tlo kosa re leng go patela ya legogwa jwale ge le tlile mo lefegeleditše tate mohlho mongwe ke nako ya gore le kgoneng go bona gore le ka tsena ka kepe ntate Moremi a le thuša kang jwang ka mathata a ka gae mohlho mongwe Khobela ntate Moremi le ntate ka kapa. Nna ke ne le mathata. Lapeng la Moremi ka re ke ile ga i4. Ke nna le nako ela ba tšea dinyoko be ke le gona ka phekolo ya meropa. Ke ne le mathata gone ya tše ke huduile ka mo la lapeng la ka. Kwena ola wa go thuša ke mathwasane Magole. Oh, ke a mo nyaka motho a ke mo kereng. Kwena wa ke nna wa Magole ndane ke nyaka le ntate Moremi. Dithuto tša ka di neta ke dipula ke ko ngwanešo wena le sona le. Nna ke ausi a bona. O nyakana le Mmagole. Awa o tlo mo kereya ebile o kreile nna le gono. Dithoto di nela ke pula. Dithoto di nela ke pula. Be ke kreile stene sewe ka re awa nka se ke ka o gata ka ko sona ka ge re le batho re le dibupiwa tša modimo. Ka hlagola mo ke reng ke a hlagola ano ba dikgwagwane ba re emiša ba tše dithuto tša ka di kwa ka ko gae and then le nna ke nyaka thušo mo ke leng gona mo ke sa ngwadišitše ebile be ke fela le pelo ya gore kgante nang gona mo pitšeng tše kgolo bana ba Xikwembu we bana ba Xikwembu yo gape ke lla sefolela ntate Moremi ke ai a re tsene koko dithoto di gageno di nela ke pula ke kgwedi ya bokae e ka no ba ile kgwedi ya boraro ke le kwa gae gore mo e be ke agile gona e be ke bereka toropong ba mpontšha stene se la gantang ne ba ntšha dikoma ka moo ke ile ka ya ga Moremi a ka kgopela thušo se tšho ke thubi ka kwa ga ke ano ba kore e be ke tsamaya ko dikerekeng tsoko ga ke re nka se ke ka di bitša ka mabitso sa išego e be e le ka mola ye be ke bona sono ke bona sono batho ba modimo ke tšhiwana e be ke re na modimo a mpone na ke tshwere ke a khunama right through ke a rapela tše ke di bonang ditlašego tša ka ke tše kgolo ke a leboga badimo ba gešo le badimo ba Moremi ba ntlhakantšhitše le ntate Moremi gale ke lla sefolela le ka ko gae ke ile ka tlhoka Mmagole. Alright, stene se bo leng ka go sona ba ntšha dikoma ne ba ntšha dikoma o tlhokofaletše modikana ka moo alright gore ke no bona diphetogo tša se fele
tša go se fele o bona dika tša mohuta mang ka mo lasteneng koko? meriti ya batho dikoša di a epelwa ke tla neng gae and then modikana wo a tlhokofetseng mola ga go kwagale gore e be e le koma ye e beng e ntšha ke ba ga mang, and then mohlho mongwe ge o ka kry-agala beng ba mphato go ka kry-agala gore ke ka ngwaga mang mo e leng gore ba ile ba tlhokofalela ke modikana, and then go a kry-agala ba gabo gore ba tle ba kgone go mo aloša. ga ke tse gore nka fetola ka ireng ka bane setse ke tloile ka moo ka ditlaišo tša bophelo nna dilo tše be ke di bona batho go he ba ya go robala nna ke robale kore ke bona bakgalabe ke bona masogana ke bona bakekolo dikatse di alla maribiši yo so koko mpotše mo mosokolo o leng ka gare ga ona o thomile go sokola o dula o nnoši goba o thomile o sokola o ne le mokgala bo bongwe o dula le yena go ne le bana ba ba tlaišegileng ba tlogile ka kua ba phetše ka moka o hurugile go hurugeng ga gona o thuthile motsola ka mokgwa mohutamang? ke thuthile motsola ka tlhogo ka bana he ke bolela le bona re ka kwana mara nako e le e fitlha le ona re bolela ka difounu gore re tlhakane a kgonagale bana ba ka ba thomile ba itla gae morago ga mowa bana ba sa tla mara ka ba bona le go timela ga bona ka ba ka mmotša o mongwe wa ka o lesogana kare ke bone o tsamaya kore ke pono ba ra ye le sa ruri e tlile ga ka ene ka nnete gabe jwao e be ke le motho kore le bana ba ka ne ba ntšhabeng ka bolela taba tseba gore mma ne ba sa re mma ne ba re seisi a ka bolela taba ke nnete e tlo diega ene ka nnete e tlo diega a bone kwana ke tlhokofaletše ke firstborn o tlhokofetše lesogana pele ga latela firstborn e ba sa nyalwe le sa le gona ko motseng ola wa Koma? ke sa le ke kore mathomothomong ke ne le mogala baka ka motlhako ke tswela kgolo a ke tse gore nka thoma goba a ke tse gore ke tlo thoma kae ka feletša kae kore a ke tseo ke no rege ke belegwa ba re wena o tlo ba wa ditlaišego faneng ke sa le o monnyane ntše ke tlhaka go fitlhela letšatši la ka jeko ebile le ka jeko tla ba ka ba kore ke ipotša re ke tlo a badimo ke le ka ona mokgonang koko a re thome ka mola lapeng lena o tsene ka lapeng le o tswele go ne mahua makae a mabedi e le lamang le lamang kore firstborn kore lesogana e ba tswile stene mare ba setšhwa kore a ke no re o kokotile ba re ba nyaka stene sa bona ngwane o la tlhokofala ga tla ga latela ausiae mokgalabe ka mola steneng sela a re wena itswa ka mo lapeng la ka le bana ba gago ba tla nyaka papa bona o moswa ga re lesogana le la ka le setšho le tlhokofale yena ngwane wa ka wa mošimane gore ba se gona o no re ga tsena a kry-a le gore dithoto di a laišiwa di išwa bogadi baka ngwane o la re papa o re belegetše gore re tletle re tlaišege ka mo lapeng na e be gore a re le tla le o nyaka papa lena o moswa e ba sa phela na kore mogala ba ka tshwarelo e ba rata thetho e ba rata thetho kore o bušitše ke malwetši kore re ya ke ya kgorong ke sa fetše kgoši ya bo rena ya re ngwana ba geno ba kae ka re ba gešo ba ko Grace a re a o ne wa geno mo ka re a ke ne wa gešo a re jwa tše nka o kgopela gore wena o nyaka mmereko o pula e reng ya goba yana goba a ene ka mokwa ka tsebetše pedi ka re wa mmereko modwa ke eng ke kitši ka nnete ka o nyaka mmereko mogala bola o rile o tlhokofala a ra ga motho e ba go emelela o hwile e ko o nyaka mmereko
he ntse ke o nyaka mmereko ola ka mo ke tsamaya dikhoto he ke tsamaya dikhoto ka no bona gore ke tlo felela ke setlhako and then ka mo bana go sa patelwa school fees ampane bana ba ka bona o tsena sekolo ke no tlogela lo tse dintšhi re se ka tsheko ko Donaldton jwale go ntse le koko bana ba gago ba tsamaile a ba bue gae ka moka ga bona mare ba nyetse masogana kore ba rwa le barodi ba lekana ke shegofaditšwe ka ba 8 ya bana ya ee go tsamaile 2 ngwanyana le moshimane wa shala 6 ee so 6 e ka moka ga yona ba ko malapeng a bona ba ko malapeng ya bona and then ba go gopola gore mma go bona ka letšatši le leng ke ba nkgopola ka founu mathomo o ne ba etla bana ba ka ba sene bothata ba sene bothata ke gopola ka nako e nngwe e le Christmas nkere go nwa Christmas e batametše ngwana o le a tsenela tša di-grocery ha tsenela tša di-grocery a mphonela re mma kolo išiwe e tla ke rometše lori e kgolo e tliša grocery ke rile ke tsoga magišane a re ke tlo ja Christmas ka moka ra oa gape le rena la tetlhakela ra oa o reng gore wa tlhaka gape ke bone lori ema ka re be le ka nako mang a re ka one ya bošego go thoma ona moo ko re lapa la ka la thoma o šašarakana bana ba sa ntse ba gore ke mma goba gore keng yena oki ko re be di mo tsogela re ka dithaele ngwanaka dithaele tšela le tsona ba di tsenela ba di utswa ba ganne gore a nyake motho wa gore a tlatla a die ntlo e khairole masenke ke tlo bona ngwanola a tsamaya ba re o etsisa ruri re thoma gona o feijane a se bonyake Stan ke tlo bolela nnete e tletseng ka mo tafoleng yona re inyakang motswadi ene ebile ke tlo bolela ebile ke sa tšhabe selo ke tšhaba modimo nna mo e ke tletse nnete bakeng sa ditlaešego ngwanaka a dule wa bona nka ba a nyakile Stan nka be ke ile ko lapeng la gage o dutse ko Staneng sa Sebaraba ba re ke sa Sebarage a ke tsebe kgaetšedi ya mosadi ya gage a senke ke noya a zanke ke noya ranke ke noya kgaetšedi ya mosadi ya gage o ka yena le ko Joburg Stan ba re a ke tsebe a ke tsebe nkera senke ke no gata le gata makoti a atle ka lapeng ga a diege selo ga nkwe diswikiri ke bolaile ngwana a ntebe kore bana ba Xikwemane se tebe ke tabe ke ileng ka e botšiša ko meropeng ka rena motho a lo yena a te bone na ke nna ba re le bolaile ngwana wa mang wa bona go ba ile ba tlhokofalela ke ngwana le twins ke no kwa ka bare koko lena a le tsebe gore go be go ne le matwintsi ka kua go le twins ke a le tseba ke ra mo go bolaeng le no hlokomela and then ge batswadi ba rena ba gola modimo tšea matlala a bona o atliša mo go rena re le bana ba bona gore re ba hlokomele re ba šireletše jwale ge rena re swantse re ba šireletše re a palelwa ka baka la gore mohlomongwe re tsamaya ko re tsamayang gona ba re botša tše di sa lokang ka batswadi ba rena re nyala basadi ba e leng gore ga ba tlo go rata batswadi ba rena and then rena ra fetša re kgetha basadi ba rena ra tlogela bomma go rena ba le jwalo and moroka a batho ba tsebe gore ge mmao e le moloi goba ba re wa loya ke mmao a gone ntwe o ka e dirang gore e se ka tlo e sa ba mmago a go be le ntwela ya gore monyakele nthušo ge le re ge le kopana le le bana ba motho le tsena ka mo bana le bopaneng le re banna mma go rena wa re makatša ka ditiro tše jwale le tše jwale le tše jwale mma go rena ge re tšwa o a tšwelela ka nako tšohle re kgopelela mma go rena thušo and then di gona dingaka di gona ba porofeta di gona dikereke tše e leng gore
re tlo re bona mo di-tv ba re toucha tv ba rapelela motho a wela fase re tlo re di bona moroka mola ra berekang le wena o tswa manapiane kua lerapong wa fitlha wa lokiša mo o lokišitšeng gona jwale dilo tše di a kgonagala motswadi ge a neletše aneng le tšona goba re ikwa ba re ga re mongale no ga re mongale re ya mo thuša ka baka la re motho ke mmago rena ene se go kweša bohloko re le masogana ke gore moroka re swantše re tsebe go nwa le ge mosadi a ka re mmaka o a loya o swantše a tsebe gore le yena kua gagabo mogadi bwa ge o re mmatswala ge o a loya a era mmatswalake ka gore dingwetši tše ke ka moka ga tsona di lela ka bommatswale di re ba loya jwale yena o re mmaka o a loya mara a lebetse gore le yena o ne mogadi bwa ge o a reng mmage o a loya so baswa a re tsebeng magagešo goreng motswadi ke taemane moroka o ka no be o re wena go mo lebeletše wa bona o ka raane mogola ke ile ka fa sekao ka taba ye nngwe moroka ka re batho ba ileng ba bereka bo dipolaseng bo difemeng ko dipolotong ba tla tseba nto ke bolang ka yone go ne nako nngwe lekgowa le tla go roma ka gratšheng la fitlha le le ba babedi la re banna kukang boxela mola le nametše mo veneng gore kukang boxele e chifteleng ka kua boxela go fitlha mo go yona wa e bona gore nako nngwe le nngwe e ka wa ka mokgwa e leng ya kgale e hlagetšeng le maplanka gona le ge o ikuka a šikinyega mara mo mekgokong mo le swanetšeng le sware gona o tlo bona ba beile pampišana ba ngwadile gore handle this box with care ka lebaka la gore le box le ge o le lebeletše ke maratha mara tše di leng ka gare ga le box di bohlokwa jwale le batswadi ba rena moroka ba ka no be ba tšofetše ba setho ba sane mogola mara boka gare ba bona motswadi a ka go botša ntongwe ye e leng gore a o e tsebe bile o ka se tsogile o itsebile mara yena o a itseba so batswadi ba ba rena ba no be ba tšofetše ka gare mara ba no ba tšofetše ka ntle mara boka gare ba bona bo sa le bohlokwa kudu so mme o tlo re šiela di-phone number tša bana ba gage ka moka ga bona and then ke tla rwala maikarabelo a gore ke ba founele mo ke šitegang gona ke tlo bolela gore ne ke a founa e fela ke šita ke 1 2 3 4 and then re thušaneng gore re kry-e bana ba mme and then mme a tle a bue le bana ba gage and then mme a kgone go hwetša thušo mme a be le mo e leng ga gage e leng ga bo bana bale gopola gore bana bale ba ne basadi ba bangwe ba basadi bao ke sure gore ga ba ba hlabiša ba bangwe na bo ba hlabišetša kae ba sene ga bo bona gape mme swantše a be le ka ga gage mo e leng gore ge bana ba le ba llela gae motho mongwe le mongwe ge bophelo bo mo imela o ya gae o ya go starta fresh ko gae jwale ge o sene ga geno o ya go starta fresh ko kae ke ntola ya gore ba tle ba re ge ba etla go starta fresh o tlo o kry-šetse ba kgorometšana le malome ebile ba mmotša le gore ga se bofejana a se ka gage ka mona motho mongwe le mongwe moroka ga a lwele gore a bele ga gabo ke tlo ke botša baswa ke re batswadi ga re ba kgantšhetše maatla ge motswadi a berekile a paletše ke waga wena o le ngwana kuketša motswadi ya gago ka baka la gore ge o re ka gageno o tlabe o ira gona ka kua motswadi a paletšweng motswadi wa mo kuketša ga o sege ka yena motswadi wa mo kuketša gore le wena o kgone go efoga dipolelo tše dintši ka baka la gore moroka o le ngwana ga go kgonagale gore o bele ga gago o sene ga geno o swanetše o bele ga geno pele before o e ba le ga gago and then gore o tle ore ge o etswa ka ga geno o ye ga gago o tle o kgone go phentše o etswa ka ga gago o ya ka ga geno jwale bana ba ba swantše ba tsebe gore ge mmago a šitilwe mo bophelong a senke a fihla kae wena o le ngwana o ne maatla gore o ka ntšha mmago ka ga gabo wa monyekela stene wa tšea mmago wa tšea bana ba geno wa ba bea ka mola and then wa tle wa ba tlogela ka mola wena wa tsamaya wa ya go nyaka sa gago stene gore o kgone go ba le ga geno ka baka la gore ge o tlogela mmago ka ga gabo and then wena o ye go nyaka stene mane o mphenya šilo go ra gore o kgantšhetša mmago gore nna ke ne maatla wena a go paletšeng o seneng le wona
bophelo ga ba swanela go ba jwalo moroka Yeah. ga bo a swanela Yeah. ene bana kapa baswa ba swantse ba tsebe gore motswadi ga a swanela gore a kgopišege a be a tlhokofale a kgopišegile ka o mongwe wa bana ba Ke gage nnete eo. dilo di a senyega moroka go nwe le ge mokgekolo a le soma Mm. kapa ke re mma wa ka kapa mmago as moremi Yeah. ge o ka ratana le ena di-cons moroka o ka kgona gore o mo gopele tshwarelo ka molomo wa ge wa go ja bogobe a re ngwana ka ko go tshwaretse Yeah. ga a le lebitleng o araba ke mang Eish. o araba ke mang ka gore go o swantse o bolele le ena o swantse jale ke di-cost swantse o di ema jwala ke ditšhelete dilo tsele Tlhabe dipudi. o tlhabe dipudi ka go nywele o ka no ema mo pele ga motswadi ya gago mahala wa re mme a re goge gabotse molato keng Yeah. la e lokiša wa kgopela tshwarelo go mmago Yeah. and then ya fela Ntle le go ya go consulta. Yeah. go ne dilo tše dingwe moroka di swara ke gore ga re tšee batswadi ba rena ka mo gore swantšeng re ba tšee ka gone Yeah. pelo ya motswadi ga ya tshwanela go kokoropana Yeah. prof Ke a go leboga malome ka kapa. Wa bona mo bophelong a gone nto e kwatišang motswadi go swana le gore ngwana wa gage wa mošimane mo go bana ba bašimane a sepele a ye go aga le mosadi o mongwe. Ke ile ka bolela polelo ye nngwe kare lasbone ga e tšwe ka gae lasbone e ntšha ke mosadi ka gae mara mosadi wa ntšhang lasbone ka gae ga gabo go ne ngwana wa lesogana wa gabo o a šetšeng ka gae. Ge o nyaka go kwatiša badimo le gore mmago a tla bolae ke pelo e re o le ngwana lesogana o kuke merwalo o tšwe ka gageng. Go ne nto ngwe e nkwišang bohloko thata koko malome ka kapa o boletše le ena e kwiša bohloko ke mogala bola ga a bone o dula nnoši ebile mme o tlogile ka ga gage o ile go hlokomela yena. Tatemogolo mo bophelong o lekile go ba le basadi go padile gone jwale go fihlile seemo se bohloko sa gore o tlo kgetha mosadi o sa mmoneng o tlo dula le mosadi o e leng gore go yena o tlo amogela lerato ntle le go lebelela bokobo kapa bobotse kapa sebopego sa gage. Ke mo go tsenang taba ye e bitswa go lerato, ke mo go tsenang taba ye e bitswa go kgotlello, ke mo go tsenang taba ye e bitswang phedišano. Dilo tše tharo tše ke tše di nyakegang ka gare ga lenyalo. E re pele modimo wa go gopola tatemogolo ge go kgonagala ba go nyalle mosadi re rata re sa rate ge o ka robala o tlo re bakela dikoloto ene go na le gore re tle re go tšeele motho o ka palelang ke go mmolediša wa bona phepo ya gage o kaone re go nyakele yena o sa phela bonnyane bola o bo kry-ang o buje le yena o bone phepo le gore le go sasa modimo ga ka go gopola o tsebe gore go phaswa ge ba go phasa mola o phasa ke mang. Ngwetši ke pheko, ngwetši ya alafa, mosadi ga a tlile bogadi medimo ga e tle ka bogale e tseba lapa gore ge ke ya ka mola ko o kry-a mosadi. Bolwetši bo fihlile tatemogolo a gone motho a ka ratang go se bone dilo tša lefase le ke tše botse kudu. Motho mo le mong o nyaka gore ge letšatši le hlaba a le bone, ge letšatši le subela a le bone, ska kwa ba re pula e etla wa makala e fihlile. O seemong se sengwe tatemogolo sa gore re le bomoremi re go thuše fela go bona mangaka sekgowa a kgona go bolela gore mahlo a senyegile ge mahlo a senyegile re loga leano la bobedi re go nyakela motho wa neng le mahlo a go bona gore a tla kgone go go šireletša gobane bophelo ga ba fela go wena o hloka mohlahli, o hloka motho a ka go thušago wa ba le tšwelopele godimo ga bophelo ba gago. Go se bone tatemogolo go bohloko fela e kgothatse ka gore ga se wena o nnoši, e kgothatse ka gore
o sa phela ene go sa phela go na le dilo tse o ka di lokišang ka nnete go swana le gone jwale o tlile mo lenanegong o tlile go kgopela thušo ka nnete and then o tlileng go kgopela thušo ya ka ya mathomo ke gore nyaka stene thušo ya ka ya bobedi ke gore a re lekeng go bina re bitšeng badimo re nyakeng lasbone ya geno thušo ya ka ke gore tatemogolo ke re ya mosadi o tsebe gore lapa la gago šilile o kweša bohloko ke lapa la motswadi wa gago ke a dumela ga la swanela go hwelela o le gona jwale ka morao mogolo nyaka stene kgausu le motse wa batswadi o kgone go hlokomela mme a ka se kgone go go hlokomela go ya go ile motho wa monna o hloka mosadi o e le go gore o tla go hlapiša go fihla mo e leng gore ga o kgone go ka fihlelela wena mmele o ka tsoga o baba mo e leng gore o hloka go hlapišiwa o hloka mothuši lapa la gago a letsogo malome a batho o ka no ba o se ne selo ge ditlogolo di ne selo a ba go hlabiše ba seke ba go emela gore modimo wa go tšee pele ba thibe sekoloto o sa phela go kgone go phethagala ye malome ka kapa e bolelang gore o kgone ba rela gore batlogolo ba ka ke ya leboga le ntiretše tše botse o godile malome taba ya gore basadi ba tsamaye re tla tloša moleko owe ka nnete mmele wa gago o wa baba re tla o alafa nka leboga fela ke nyaka o bele ga gago o tlo o kgone go bala ga geno ngwana a timele ka segaga borena ge ngwana a timetše re a monyaka gobane lerapo la madi a borena ga le hwelele nageng ntho e nkošang bohloko ke gore tatemogolo dilo o ka se di dire nako e sa dumela o tlo di dira nako e šetše e fela go na le batho ba e lego gore ba ile ba ba le dimpho re bolela se gong jwa le ba theeditše radio ba godimo ga mpete goba ba dutše mo ba dutšeng ba thoma go gopola mašuana ke nako tatemogolo ya gore gone jwa le ge e le gore o sa le o le monna o ntšha magadi o sa ne setseka nyala o ne bana ba ba kae ka ntle tatemogolo ke by 4 ke ba mme o motee ke ba bomme ba go fapana ke ba mme o motee ke ba bararo ke ba bararo tatemogolo ke kgopela o nyale bana ba gago mma go bona o tla go latela ge pelo wa gage e lokologa bana ba gago ba ka se lahle lapa la papa go bona ke kgopela ge le ya go nyala mosadi le kgethe mo mogalaboane go bana gona bana ba gage ba ka se tsoge ba lahlile lapa la gage bana ba gage ba ka se tsoge ba lahlile lapa la koko wa bona bana ba gage ba tlilo mo hlokomela tatemogolo go ka no ba go bile le diphapano mola le mola kgati ya kotlo yeo le go mo go yona ya mahlo re sa ya go e nyaka ga re tsebo re tšwa kae ka nako nngwe tatemogolo ge re nyala ga re sa lebelela gore mosadi o ne pelo e botse go ba o dia buang re nyala bana gobane nna le mma go bona re ka hlalana mara bana ba ka se tlogele lapa la batswadi ba bona mme o emiša letsogo ntse ke kgopela go bolela ntate Morena thobela ka mantswe a le a bolelang ya matlho ya a se yena fela ya go ne le wa ngwanyana ya o thomile ka le le-one la tshwana le le bone lela nke re se ke bola ke leitlho se ke bola ke leitlho o fatlhile ke eng a ra ke tsebe sese le one jwatše wa phopholetša wo ntse se nka thomi wa bona koko taba ya mahlo e tlo ba gona ka gae re timeletšwe re ne le mahlo a go bona ge re ya go nyaka le nna šifa fela re dutše ya thoma ngwana bolena koko wa mafelelo o feletše kae ebile a ke kgone o tseba ntate Moremi ebile ko gore pelo ya ka ebile botlhoko ka yona nako eo ya keresemose a e bolelang ka ba lata ka lapeng ka ba humana ba kgobokane
ke tswa lapeng la ka fitlha ka re mo go bona ka re le a ja marotho le ja dinama ngwana o kang ba re o thomile o tla boya ka re o tla boya oho e reng ke e tlohele le ka mokgwa o tla boya le mamotlha ke ba botse Koko a re emeleleng a ke kgone go tseba matlho a tsene ka lapeng la Mokatse ya mahlo ka mola ga Mokatse badimo ba re lene mahlo a go bona le ka tsamaya la ya go nyaka la bona fela le dutse re duletseng motho a se gona a re gopoleng gore motho o la timetseng le tlo fa bana maina a gage bana ba ya go phasa kae motho o la timetseng ko wa borena re rata re sa rate a re kwa botlhoko ntate Morena ga ka lebelela lapa le la ga Mokatse le sokola ka moka mme o sokola lapeng la gage koko le yena o bogadi ba gage o ka kry-a le yena a sokola kudu ke malome le yena Shule o ka lapeng la gage o a sokola lapa le la mokgekolo le na le bothata ka bolona ene le tsebeng kokone ge lapa le ne le mathata ka bolona ge mathata a ka palla lena bana ba lena ba tlo kitima le dingaka ba tlo ba dula ga botse ga go ne ye ba tlo e dirang go na le nto nngwe re kgona go hlamela bana bothata re bo lebeletše lapa le ge ditlogolo le ditlogolo khukhu ge e le gore ga bua le ditsheditše re dio goba ba re bogetše ba le kgole le kgausu ke kgopela gore ba rie kopano ya ka pela re lokišeng taba wa tseba koko ge batho ba timetša motho ba šia nto re e bitsang gore ke mpherefere mpherefere ke dihlare tša gore ge le swanetše go ya go nyaka lena lelwe le be le re o mong ke moloi le be le re o timeditše ke mokete le ya go lebelela ntwa ela ya le diba ba dira se ba nyakang go se dira ka mothola ba be ba fetša ba be ba timeletša mohlala ba be ba ria le gore ge le ya dingakeng di be di širege go kry-a tsela ya gore motho le monyakang o kae ene nnete e diragetše ke mengwage mekae motho wa timetše wa e bona ya so ba ba bethile ka mpherefere ka modimo ba ba gakantšhitše so le swanetše le tšwe ka gare ga seemo se le leng ka gare ga sona go nyaka motho koko ga go bonolo go nyaka motho go nyaka kgotlelelo go nyaka motho go nyaka perekišano malome ka kapo go nyaka motho go nyaka batho ba e leng gore a ba tlo ya ngakeng ga tee ba re ngaka e paletšwe ke gopola ke nyakiša batho ba bangwe motho ka kua Polokwane bomme ba le malome ka kapa ba etla košeng ye nngwe le ye nngwe le ye nngwe ba etla ba robala gae gore tšere 8 months go nyakana le motho go fitlhelela batho ba beng ba motšeri ba mo diriletše ba mo dirang ba mo tšea ba malahla gausu le tsela ga se papadi go nyaka motho no go nyaka motho go no nyaka maikemišetšo tše ntšhi re tla di bolela ka mola malome ka kapa nna ke leboga batheeletši ke leboga babogedi magagešo nako e sepetše a re phetheng dilo nako e sa kgonagala go bapala ka tšhelete banna go feleng go lwa re le difamily a go feleng a re berekišaneng re rataneng modimo a le šireletše ka moka malome ka kapa ke lebogile ke lebogile Professor Moremi ngaka ya borena ya setšo go tšwa lefatsheng ga matlala a Ramošebo go tšwa go